Beneran sih ditungguan si Mangna. Pak Rahmat deh. Bakso. Tapi nggak beli. Mana duitnya? Iya. Ada Kurang. mangga, ada blueberry, ada strawberry. Rasana tingali. Kata blueberry. Ini? Sama peach. Peach itu naon deh? Apa? Kata original. Pas beli bakso. Sabar amun beli bakso. Ya tinggal beli. Menurutnya ya mau pas lah. Besuna aja. Mantuan hello beberes si Uneng mah. Yang beli nu mana? Sok. Nu murah we belina nu murah.